Kublajan made ipi warok ki pralok, the hakani ka video kwa open snyao chapi, wadakut ka Thma we de ngai lang ka India waka Pakistan u yaklam. Te kamon yang ngai ki, we menu u yaklam ki, te ton paj yakani ka video hadu wakut, kanang wayo tip iye wasakyat. Te chwa usdang i hamdam u subscribe your new channel kanang wayo pten cho cho pyu yo yiki video watame te ton sdang i. Hadin wadas dang ka Thma da bon sngi katu, ne ka sngi da viral i video, iwa jerong kam wachi minit haro, iwa naka Pakistan Don TV, iwa penyo, wa ong u Air Marshal warim ka Pakistan u Masud Akhtar, day wa pla, wa mchipai ki dun rulak hi, kadwa ke India wanda mchipai ko kan rulak, kamte, mye i uyale wa ke India. Way hay por wakalam u kamte, yus nyao si yubon berkat way yu tin sar hau, kopsar wa tin u, ya lutki, namo ya viak jaki. Way kam waman katewan, u Foreign Secretary ka India u Vikram Misri, daong u waka Director General of Military Operation DGMO ka Pakistan, da phone ko ya ka Director General of Military Operation ne DGMO ka India, hay por kam wale chiteng haro ne kasngi, day waong, wadayak i ki Pnar liang wo sange no ya ka Thma chi sendon, way waro Pnar liang daw yaklam ki hakakat artarik yung niyo benay. Kamte ka India le dak i ko wos dang chi sendon ya ka ceasefire waka Pakistan, way das dang nado san wajin ni ijan mit. Way ini waro da jia i hadin wadaklam u President ka United States u Donald Trump, ya ka India waka Pakistan wow yak i ya ngait lang, udam u ya hir Thma way usdang no da ka ceasefire chi sendon. Te ngai skemi wa hadin wa de kalam ki daw yasuki. Te du ki ni don hi, kublai chibon ye subscribe, like, we share ye ki video.